Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka East Jantia National Council, Central Executive Committee kala ujo siya Deputy Commissioner ka East Jantia Hills, badan ka jingkit duyong bat shalan duyong hapo Meghalaya, persyaya ka aan da ki karkhana pinmi dobilat, ki badan hapo ka district. U President ka EJNC, u sambor miling do uloong, bagi layo jing ujo na ginoksyong, bagi buon ki trok duyong ki buwan na bar ka jala, ki balik siya ki cement plan, bat habawa ka jing sisya uloong, bagi layo ba di ka way ka trop, kabade jang Star Cement, bat habala jurep di ki kot kisla, jong ka ni ka trok, badon ya ke e-way bill, ki delivery shalan, ki invoice, bat ki way, hanray ka balingo akalong bagi ni ki trok, kimsim labuat di ki kendon, balapan mi limba ka notification number MG19/2019/189, dated Shillong, the 8th of November 2022, Mining and Geology Department. Uloong ka jingkit yudu yung bat kinu-kinu marpo kendo hapo ka jala, lani lingba ka Meghalaya, siya Bangladesh, don kambanyo jingbet na uskatri ka tanat Mining and Geology, bat nakatanat Mining and Geology, laong ka EJNC. Ka EJNC ka laong, balade ban pa yung DMR check giat, bagi pulit ki dewan pensangya mardor, yung ni kambian na markan kata, yung katray ka kata, jong giburi ko district, balada omla man pensangya, kasanghi kan le yung kabadan kam, nakabenta ka jing mento, jong gipat ba, bat ka district. Adin baru layak ki jing job, nak kinau song-song jom kene kathan baki bon ki trok dewyang. Ki bawan na bar state ban le support cement plan. Te bantu ke jing sisha nak yang kesen menin ni labat de kowe ke trok ka bade jom ka Star Cement. Te habang ichat ya ki kot kisla jom kene ke trok kadon ya ki EV bill ya ki invoice bat kumta terter. Henry ke ba pendengar apa ini ke lomba. Kini ki kini kita kit nuyong ke wan nabar kim shim labot ya ke SOP dan ni katakan notification bala pemi dekat Mining and Geology Department haka pratrik unomba arja rapor haka ni ke SOP kala thak syai bakino ki minerals kemudian yang ne ki ba wan nabar ki de ban yok ta approval naka mining and now secretary jong ke Mining and Geology bat hadin nang taru enda kila transport ya ki marjong ki support kan nega state ke jongi ki de ban verify ya ki documents ki jongi kun kita ki EV bill ki delivery chalan bat ki invoice ki de ban verify bat ha kita ki kot ki jongi ki de ban don ki seal bat ki sign jong ka DMR handre habang icha ka tu kali kam don ya kum kita te halor kene ka na kalian jongi ke sign mun ta kesni nila lebu sendon da ka complain sya deputy commissioner jong ka East Jantia District ban shimkia hanor kene ki kam illegal ne ki kam bian jong kene ki cement plan ta habai de ba kene ka jingi kram ka jongi ba UDC ula kula baun sapha ya ka jingtha sya ki concern department kum sya UDMO sya ki police department ban pan ne ki jikum sya ban la hanor kene ka jing la bian jong kene ki cement plan habai de bakene na kene jongi kesen sa copy ru ya kene sya SP baglada ka department lane lada ka district administration lane ki concern department kim shimkia hala kene na kalian jong kesen kan sa pha ya ki unit ki circle ya ki noilam jong kesen banla hi ya ki ek badan kam banla na ka banta ka bha kamiat ke jini long jong pagba hi jong ka district bi bro